Mobango Joankadha Shieto oreterine Yetu Sacco. Yetu Sacco, your success, our pride. Ibaga ni tubakwithira gwatanite na ni Mobango ni Joankadha Shieto na kimeke kairi tugeta na mbere kwithia tukicemania na anabari bare bethirite bakiriria mantu ja art na ngorokini gutumira njara ciao na mathuganio gwita na mbere kwithia bakiriria into bire bitugwiraia into bire tutumaira ndene nyumba cietu bingi twethagira tugicuria ndene nja ndene obici cietu na tugeta na mbere kwithia tuitumira na tukanarua tucemanitie na mwana unge omwari ure wijikene muno ta Joy na ngugi yawe ni ambindwa tupindi turebeta na mbere kwithia bitumira batumira rurigi na sindano batigira ati bakuthithia gintu gikega kiraumba kwithira ugitumira. Karibu sana Joy Mobango ni Joankadha Shieto. Bwega makena gitora kombita Joy Mwendwa baba inge bambizi za MJ Arts yaraki ya center bambizi za Teacher Joy mithande mwarimu wa beadwork. MJ Artwork na witha herori no tinkigo ina kambuni kuna ndeko lidia mantu ja artwork. MJ ya thai nditira ngugi mbitaira ngugi nja lakini nkimaketa through social medias kuna FB, TikTok remo nyimbita town kana ofisini ngatembelea ofisi mwanya ngibona yo product ira ndithaya kimaketa no. Joy wambiriria atia beadwork ina wambiriria wacitanire na kana no bitana safari ko ya beadwork ya mbererie ndi Karatina University no ndathomaira wethaira skuru na aria kwigitoti na kwina gitare ringe muno tena class ugachori mbimbomba ikuthithia ndambiririe kuthithia math lakini ndi kuthithia math ndona math china goro muno kia ritwa ndambia kaire kuthithia mawaja chuba izambiri gupik ndina ndi kwigitare ringe murito ngiampenderie kionda ebidend ndekugura kionda unekarire tu entumbura ndagurite chiringi 50 ndetire ndamitharia ndameka unyomba ndachurie na tempombi gutumania ize kaire ndegota ndatana trima na muritorio mpenderete ndamuria thira no wanditane gutuma ambera kanditana twachoa kanya twagara kina mbonerie murito ngiora utuma tato agwatanire na murito ambigo mboni gutuma mantoza beadwork ina riu wagure into bo skuru nunto na ndi skuru bure ina ritwa bangi bakugurite kenda na ndi na gutonya kuthomeni odo nditana gutuma wene ta weekend Nairobi eta kaigura Nairobi menya unti akwa kangurira Nairobi ende ndio karakara indezere kumenya Nyeri town kwiwo enda yene nya Karatina town ndambi kugura no akumira unande wambirire na gutuma mbindu ndambirire mbere na kiondas de skuru icho ndatuma nikuthire skuru ndezire na za Meru kuza Meru ndatonyere na market ground bigwa ntore pa kudukia manzo za beadwork ndetanga trima na customer kamburi ethra no ntumire gintu za keke ya beadwork ndetanga tega video YouTube ndetanga tega video YouTube nketha ngatumira customer gintu kiu akwenda kire mbindu ake yaku membi imbiko siriko wathithaia gitarira wa university ndadithite agriculture economics and resource management na twithirite tumira ngugije kuringithania na ngugira wetie na mbere kwithira ukithomera kuringithania na beadwork mostly as a Meru ina opportunities mono no ntu Meru te culture ja Masai kwithira kwina ntu babengi bakuthithia beadwork ko manzo za beadwork as a Meru kwina opportunities nyingi mono ugora into bya kuna ndi na kumuko Meru kuma ndiko za Meru ndambiri kugura Nyeri kwe murito ngura ira lakini nathirire skuru choka kwao ndetire Nairobi Kariako market nda chwa supply ore tha yu ntumaira beads na kumira uamenya na ndi gutumirwa ino utumaira nyomba kwi mtu omba kwithira kija kana ina witaira ngugeku kuge kwa thaizi teka ndina nduka era ndinayo ndina nduka thaizi Meru ntumaira nyomba alafu na nditunka umari lakini mono nimetha ndi Meru town Makutano town Githongo Kithirone ndira mono ndi town iyi imbi na mbiwe thagira ukirithia na kurithia kukunde kwa mbindwa kuntu ambiriria kiunda nitukoni ntobiro thire TV bingi wa wetire na mbere kwithira ugikuria atia
ina uitire kithomo kiki onthe ma kia kwithira ukithithia into bira bitumika kithomo kiakwa kira kingi mbitite ke YouTube ngareta nkiona videos cha kuthithia into mwanya za YouTube etanda trima na customer mbira no ndithire serviette box ntirega nyethera ntithi kuthithia ngetikiria ndana nja nchwe videos YouTube kana cha kuthithia serviette box cha kuthithia gintu kira customer akwenda nibune ngidai igitenere nimbi na mbi umenyete kwithira ukithithia na wina gitaringano kuma skuru wambire kwithira ukithithia mantu ja mbindwaka Raisin mbithithagia kiondas nkuthithia serviette boxes serviette holders steering cover kuna decoration cha nyumba kuna wall mats kuna kiondas kuingi ndezire ya cheche na number plate kana rietore mtu kana admission number kuna inya ka flower vase gagwikira maua na kuna inya ke bikibiki tutumaira handles cha bikibiki to beads yes ukethera ande ke ando tugwe kwe beads to tumaira chikethera chikario cha steering cover na inya ke ring cha bikibiki kana tu utena ke bikibiki nte gutumira beads na ro kwenda to thithe inya mikathe na bangles cha njara tayo kirete taizimbe kirete china marietwa ingi tena marietwa creativity onde ina wita na ino twaga kumenya kina giki ikino kathithia no kambira gugatumania atia tupinde tu no tupinde tu tukario matunde creativity is azamero intirimanite na asani mwanya bando ba beadwork bakuthithia beadwork the muimbeta bakandita na intobiriante kumenyi kuthithia bingi nombona bando na uke social medias na inyaja erakia center itweja tukaringanira inya akiri na mona ari mubo bange ba arts tukona imbitombe kuthithia na beadwork wambaire yate gutuma gintu kuma scratch indobira bingi ugetuma wambairia na base ko indobira bingi base tu wambairia nayo arafu nande keto gita yo ukethithia gintu arafu base ira nyingi ichiga kwira inya design gintu kyo kwandi kuthithia gikaumira gikaria atia enjoy no twira imbesi gintu ithagira bukimenyora bukethia bukithithia indi imbesi neje kawe timisha we umesaga kana na te ungo kamenya ati kanyamuka kage serviette metho jaku kathimajo kana bibio nde buthimana Utetimana mego kwethera tu creative ukamenya ja serviette no uthime ukamenya serviette ira nene ithere ngana uzu neni ngana lakini tutumaira serviette box tutuma tu size ira nene ko into bimoja ngari decoration chiangari imono gutuma customer gakwira decoration ije kingari kunene no witoka nyanyiri ande uno menya sizes change to nyakiondas ko imogo ugo chike ke market price ko customer ekwira kionda izi ni nene itinganira muko ko etoka thugani ina tampumbi ko thitha kionda ingi irethri customer kanganira muko ethri murito yumbe kunganira muko customer ibatutethia ri muinya kumenya shape chia into kana inya sizes chia bident product inya office ne we office ogwikia product ethri pen holder ukoigwa customer kwira no ethra no muchincherie ethra no unyanyie size no nene ya kuringana na intobire ya gwikira gi pen holder ire uno tumenya sizes chinto enjoy no twathomire wi skuru maybe na sheri baku na miro batamenya ati mwana wao no thithiaga koskange mbisandi kara gwikiria kaithero kerithia imbio thithirio wanayo rira wanite rutheni maybe rutha rwaku rwa mbere na watonyire ngugine wi second year kana first year kana mwaka gamu ndatonyere ndithandia kira ndatumire no ntu ndina the school band ikionda sakinda izi gutuma ko ndetere na kiondas mwanya twekira chapichia nyumba ikyo ndetere akyo arafu ndatumite bangles ndabaikiria na nyam kathi ndetere na bana iba appreciate bajukiria ate abo bere igwo thithite na njara ciaku membi bara bari banini kegwa kana te bangi bari banini acheri baku bajukiria untu bwate
batetekeria monka bona ndatumira wiro betekeria kwa rio ntumete into bibi mimbi na mimbi umbite kwithira ukithithia mwankira na ndi ko ba appreciate ningu injegera we bethira bakuthithirite monka thai kwen decoration chiama we ndathithagia chiama waza chuba kwen decoration dithitie toya chieka nyomba iu chiama wa na kwena kiondas ni wake mbithitie mimi ngugi nene ra wanaona wewi nyuma yaku kwithira wijite miro we muritwa we mwana munini kwi ngugi nene waewa wewa joy ndendo ndithirie bibi na mimbi nere challenge ke ugwa kwambiria nuntu mimbi utathomete ntugu okukithide gintu kiu ya mbere ndaerwo inene go company ndeza makutano igwetwa Venda Motors bampeta nguge ko batumira intobia office mono serviette box riro ndarinde kwamberi kuthithia ndeterenda ona vindiria ndathithia serviette box lakini tugweta twa setup areto enda ekiro office-ine kwe intobia pitabwiri ndetere kaire ndametumura ndatumurire yonde kwe part ndetere just tukindogo tweta tomithithia ndamechokia kaire na nebwire imbi na mimbi wathithitie ku Venda Motors mbathithiretie business candles mbathithiretie serviette boxes mbathithiretie Walmart chiandeki customized chiandeki Venda Motors mbathithiretie nya kiondas cha Venda Motors mbathithiretie ko no wandike gintu ukandika rietwa ria muntu uria kwenda no mbandike uria rietwa muntu uria kwenda ka rietwa ria company rietwa ria mutwa matiji na chika wa mimbi igochurwa kana mati ne mbindio rito kuona rithitie chio mimbi kiroro tegete mbindio teiji chia ka basket ka rithitie ka serviette kuga serviette no ukathithia mat na beans teiji no yu mati ya kinywa kana ne kwena mat ya ruthingo wa mat una ndino yandika wa rietwa na kwena nandira table mat cha kurekira ritha wa sizing ana mimbi kana budima ate una chiu ya Walmart no tuthithinya size nene ire kombe kunganira rietwa kethera rietwa ria kwenda ire dini no tu negotiate na customer ko gethera imiwe kana nene we lakini kwe bangi ukethera rietwa thira company ria kwenda ria andikwa rietwa ri nene ko no Walmart we kethera inene na tugekera rangi cha company na decoration ingi ria kwenda tongera ki Walmart Mimi challenge kwi nene kumogo tonya kiri mbindwa kana kwithira ati tiongu ya kwira wathithitie ko tonyire tu part time challenge kwi nene ke bidwa no ithire kwina customer na kwenda kuthithirwa gintu no kethira utina rangi ire into supply kwa no na rethaira ri na Nairobi ko na ndire moi kugakira ugeka orders chaku che pending challenge ire nene thaite kandi na nduka jameru to nandi thaia hooking ko tu ithera ita ya samono kuma kuntu kuma monga kongi ukenda ya product yo tenge no trimana customers de munya bado kumigo kwariria bwega ukaigwinya buthuku batego mbigo kwariria tu bwega ukaigwa tu buthuku we discouraged mono mimbi gote onto bongi bravo botumite okaigwa rimwe kumira ugachoka ukona ri no witire na mbere challenge nge inkarite nchwete space ira iga appreciate ateje kwa kezi gotirimana na yaraki ya center indathero kite gontu kwingi na zamero ukethera ki arts ire anto ba ku categorize ja arts mono beadwork bate ku mbizukiria ja arts ingi cha kawaida una ndo kethera iba ibo mejokiria tu ya tsende gorukia sie chainge embie gwikagira inya ugatigira ati nugwita na mbere kwithira ugiukira ntuko no kajokia cindano iku geta na mbere na rurigi na mpendi ciaku geta na mbere kwithira ugituma kira kembe kaira inya ingirete mono kwithira ndem ngirete poverty ko ngendo geke tumaro kere oro kere gembe kire inya kendikania azate okwende bati kwithira uri myaka ire
ezite ko kyo gituma nkagea inya renge customer bakwa no kwithire tu ndigwa na ruo unte kwigwa ja gutuma kaigwa customer na kuringire na kwenda gintu kina tha inga nona kyo nyake gatuma muno gya motivate kwe mwanya jwa mbindi kwena mbindi nene kwena nini kwena tora tungi tunini ntije chionde mabo classifyega iri beans chionde na chionde nije kwithira witumira kana iringana na kila mtu athomerete beads kwena beads mwanya kwena tora tunini tora imasai beads tora tunini buru kwena taizi izi diamond beads na kwena ile ingi cha round kwena round beads ile cha kuthithia steering cover na ke round beads kwena mwanya kwena chia bangles kwena mwanya zo chia bangles na ile chia steering cover chia chia beads mwanya na ndio ugo ijo tuma na chionde oni thaira mbizi gutuma chi ucha round ucha steering cover kwena izi diamond beads na ile cha mase inya chimbizi gutuma chende ndetuma acho mono ngwe muno menyeretie na ndi menyeretie cha diamond nire ko chedagiri gito muno mimbi ira wonete china baitenene ira manete china baitenene no izi cha diamond ichi diamond ichira ithongi mono na china rangi ndongi mono inyawetage customer wina kionde round beads ne diamond bead no kona customer baraba ingi bakwenda izi ya diamond ya diamond ne gushine nawe une thongi nyambichere gwita ne gwita mbicha indongi kiringo gya kununtu ingugira withirite uthithite na ndi witugweta mwaka jwa mbere na no witite na mbere kwithiro giciumia mimbi ni mbiuga ati nio ithirite gita thokone nkurukie vingi kira ngombete kwithira gita thokone nkurukie gipivingi ikiondas kiondas tonde ya mbende chiringi 50 na kuna kiondas ichi customized wenda nkuthithiria ina namba ngari ina rietwa company ina namba muritwa and mission number rietwa muritwa ngona iwicho mbuthirite ke market igeta mono cha thinga tu decoration cha ngari kuna decoration cha ngari antu go spray ze kaira ke ngari spray nkona bakienda kan decoration ngakwithira spray ra kaiki umikirite ndene inya ngona igeta mono kana kintu tu hanging ngomba tuko decorate ngare ku bigweta mono kire bibionde mimbi ojoka yegitaringa na kwithira mimbi mtu akwangu ge service kana gakiunda tinto tatu na ndio ukajokia ntuko kana imatha kana indaika ogento kina mathaja kyo kuthithia kana ndaika zacio kira kijokagia ndaika inkai mono ke into bionde kiondas no ndithie with 10 to 15 minutes kwena decoration engari unaweza kinya mathaja ere kwena penonda unaweza kie mathaja thatu serviette box une kuzokia gitare na mono mugo untu kuna mbere tumete serviette box o imwe kana izire nikuzokia gitare na mono mimbi challenge ya mbindwa kwithira unganitie gintu mtu akethira no kwirite ndi ati utarite rangi akethira wina kingi gikithongi rangi ingi akwira na ndi uninte kwendeje no utharurani kairi binsiro gatumira na rurigiro ria kana eune asara witire ntuko yu ora thithia customer akambira nthithie gintu impenda mono kumuri rangi ire ko kwenda na thira ati mbiri rangi ire ko kethira ati mbiri rangi ire ko imo betanka motarira kana nkethira ntuko umikiritie onde wewe ndi na into bivinge bina rangi mwanya akaitarira wengwa dakina ndikintu kira giomba gintu za kionda ukambira ngutumira kionda ina rietore yaku kana nambe kwengari ukaraga ikuzokia na ndiki yukyo kiomba ikumbetithia asara no ndutiba benge methra bena rieto zare yaku bena nambe ku engari ta eu kyo tumbeta nkatharurania ngeta asara kana jamba rurigi na beans kana ibiombe ne sare rambeta ne time na morigi rambeta imbi gwaku ni mbi withithiritie gwa appreciate ngugira withirite okithithia imbi wanathoganie kwithira okithithire nontu uthomo ntuko menguge ati skuru ntuko o muthenya yani abwithagira bwithoma bubweru imbi withirite uthoganite kwithithiria gintu kira ukirete wone kyo ki
Dai kwi ka toothbrush onda nchithithiretie inkuthugane kwithithiria Walmart yandikie MJ Arts onto ni brand ekwa. MJ yugate MJ Arts ndamitete tukerie tore ya kompito wa Joy Mwendo kwa unagarurania nda Mwendo wa Joy alafu ndizo KM na J ndacheta MJ Arts. Imbi kuona nio wagirite kwithirokithia kwa miaka ingira twitite gutigira ati ngugi kwi mbindu akini gwita na mbere kwithiro yukura imbi no ithirito ki market ge social media sana ithirito yugania. Yes, imbithirite nki market ge social medias chakwa no MJ Arts nenya aja yaraki at center itotha twina yaraki at center itotha tugitraina aritwa kwa miaka ingeze kutithira ke kuna MJ Arts nda kwithira kuna bidwa artist baba ingende ya Meru. Gwithagira bwitraina antu ajojo yaraki kana na tabutha buthira ntukwire kumutweza aza yaraki at center twithira twina aja Saturdays twitana twana biye twine affordable nya holidays ikwetha kwina trainings Monday, Tuesday, Friday na Saturday. Thea tukitana twana arts mwanya. Mimi mtu kujukia kuthoma mantu ja mbindu na ndeta uni mtu mukuru no linya kugwatanga tigara ana nuntu mwana akagwata ntukwe mwinjire mimi mtu mukuru ko ukira athogania gwatithani into bi gwatithanĩtie jukie hita ningana kana butitana ntu banene inkuthugania kwethera ngita na inyanto banene twana ake inyanto banene ngwetiki iraisi muno kumenya no ndakwera wekere wa beats mwe wite mwe kana diraisi iraisi kugwata manzoja bidwa kakiwe na passion no focus itano kwenda kumenya manzoja uza gwate. Nibwega Joy na ata mtu amba kwithire gukinyira gutigira ati mimbi na kujukia into tabi kinya tomato stokurikira thamos ni kombe kenda omba gukinyira into bibi bia MJ Arts no ndingire gukorokera 07 191 427 02 kana 07 34 78 2010 TikTok account kwa MJ Arts na Facebook account kwa MJ Arts kana Joy Mwendwa na inyaja yaraki at center no weze ukethra product chako acha gituko boromba boreteana benwaja yaraki at center tethara turio Saturdays kuita na mantuja Arts be ine affordable na ituzoka ya na bonde kuma miaka ena monka miaka 17 na inya ke program yetu tukanda ikuzoka yanto baba nene nyabo tupoita na mantuja bidwa Arts mantuja Arts chionde type chionde chi Arts. Okay, ni wega sana Joy kwithira gwatanite na atuyo atumenyithia nkuruki mantu ja mbindwa kana ura mtomba kwithira gita na mbere kwithira kidithia mbindwa kana ura umba kwithira kiambiria imbi uroga kwenda kwithira kimenya mbintora kethira agikinyira no aranie nago kathira mutetherio ura gatumirwa no ura akagura no ura chita abogora kiro bogora nkunia bogora. Thank you. Asante. No kwana ngugira Joy ethirite akithithia ngugia gutigira ati na kuthithia mantu ja mbindu na geta na mbere kwithira giciukiria ni mwana munini omwari kinya gwengo no ite na mbere kwithira itigira ati mwana waku na kinya ugwe ithari withagira oti na ngugia kwithira ukithithia no guditumira bwega na gwita na mbere kwithira ugiciukiria ngakwenda utuko bwega nini waku Makina Matiri. Mubango Joan Kadhashieto okureterine Yetu Sacco, your success, our pride.